Katana ka Koit ka kya ka sarkar jala ka pratrik ujaliu aja arpoi kalapan bana bekidan lai spa nyop khandai ngot ki thamayo COVID-19 nyos spa nyop phulai ngot ki bakoit bar khandai ngot ki bakhlad Nagini ki biyo thamai mentakasngi khatsan ngot ki reni East Garo Hills District Shipong na East Jainti Hills Shispa sa khandai ngot na East Khasi Hills Lai Pandre ngot na North Garo Hills khandai ngot na Riboy District Nyong ngot na South Garo Hills Arpasa ngot na South West Garo Hills Arpulai ngot na South West Khasi Hills Sanpu ngot na West Garo Hills Saupo ngot na West Jainti Hills but Khatsao ngot na West Khasi Hills District Nagi news pa nyo pulai ngot ki bakoit mentakasngi Khatsao ngot ki reni East Garo Hills District Lai khandai ngot na East Jainti Hills Lai spa nyo puwe ngot na East Khasi Hills Khandre ngot na North Garo Hills Shispa Saupo ngot na Riboy District Lai ngot na South Garo Hills Sanpuwe ngot na South West Garo Hills Kharwe ngot na South West Khasi Hills Prapulai ngot na West Garo Hills Arpinyo ngot na West Jainti Hills but Khandre ngot na West Khasi Hills District Nagi baklat mentakasngi Hindre ngot ki reni East Khasi Hills District ngot na West Khasi Hills but iwe na West Jainti Hills District Haripapan mi yoni ka khubor ka jila Meghalaya kaladan live khandai hajar sunspot live santali positive case 100,000 khandai spa arp sautali ki active case lani ki berangdan mentah pedang ke jing sumar live pulai hajar khandai spa live pulai ngot ki balakoit ban real spa nyu prangut ki balaklat no